Hello, Gagayam! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat dodong saan naapod no anagan tinta ipatangatang wano drama ita. Kasti man ti kunani kabsat dodong. Dear manang biyanang, at the live-in partner ko. Kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw ingan ti imatang ko. Kat gapoy ti daytalim mami isak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. On sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbirok kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kunti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na ima kanya ako na. Anya! At dan sa mo chicks janak yun nanang. Ay, Naminado nga mina na tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ka. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman anak na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho na na. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na lang. Makituro kak dito yan. Tamasapak tulang agawi din tunbigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo day siya babaen. Pati dagita, ipulong na kada kayo. Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulas tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulas kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga agaama. Wala ha? Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kun ka. Ay, awan anang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Apay nga ro na di ka nagawid di rabi Apay naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Apay nga kasta ka dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong iti trabaho. Mangan ka pa isa ka rumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong. Oh, Jenny, I miss you. Ala,
Lang ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito yun. Awan overtime mo ita. Adda ko ma. Nagpakada ako manan. Takayat ka amaka din na. Agyaman nagtudong. Ha? Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuana. Si katikayat ko aka din na, Jenny. Anya pa lang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laang, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko aka din na itagnanayon. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko nam nga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit DJ anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak ti ni Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pang tidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang. pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jeja anak yu tatang. Napanak na iji palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matin pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun may abagbagaan di anak may? Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbagati agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day day. Sapay apera day dya babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kas ano?
Dito yan ti pagyanak itag nayo. Oh, agyaman at Dodong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang, adda nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha, Mapanlakit din tay atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana pa nga asima. Di ka agi skandalo dito. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasaan kayo nagkasal. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao. Ta sana sikat ti kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kintatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa. Awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ngagtrabaho iti mall. Makabannog mo't nga mintag sales lady. Agmal-malo man nakatakdura. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong. Inak-ikan italawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya aga po pa'y lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta
ipawid ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong ikan iti kwarta dagitan nak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawid mo kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod da pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawid. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny? Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya? Kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya? Dinakon kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko? Ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilain ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige. Ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya? Di agabang tayo manan? Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya dyan akta. Paspasurot iyay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, hun nga rod Jay ke saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pala ang tisuldok, Jenny.
Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldo. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ang. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayon, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagas nyo. Tasukatakto no adda kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam nga'y talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisaan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo, di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide, o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay, dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan na. Isumatla, Jack mga abang. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Ahap kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngam jaklaing kang kano dagit idandanon da kanyak. Ngam putno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit itaddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngam saan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit idadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat kuken ka? Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta, anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saanan?
Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, ana, mapanakon. Nalpay ta abaga kiti daydi kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani ana ngam saan matgayam tadan foreigner na. Ket nagkasarda ket nadan dayti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan nako ket mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray ammo kanapintasen ti biag ni ana. No malagip ko tinapalabas agbababawi ak gapu iti naramid ko kani ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akon nakirelasyon, tayo pa may sakon ta atensyon ko iti trabaho. Ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto saan naapod no anagan tintay idrama. Kasi mantik ko na ni Kabsat Berto. Dirman ang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sino day trakadwa masimbang put alfay? Naubyak tatang. Eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Nay, kaano pa'y nga addanubiam alfay? Kan nakamamwam kinkwana. Pasyagan na kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, malalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. Waitress! Ay sos, saan nukas mo lang? Awang panagtalik ko kanagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabahuan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpat kinkwana. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasin aw. Ha? Madlaw launa iti pannagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan day ta. Nalaka ti agin sisinaw ko nak nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwam pa yan aimbag ti background na. Ada mo gaya mo nobyan ni Alpi nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Huh? Anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Ah, pagkuna mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kaya day dya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak ta sinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa balik. Day tay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga ya kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin anobya janak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagribengak anaganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre ti napili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao ta. Di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wan nugalan ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya? Sika, Chare. Di ka pa'y lamakinubnubyo ah.
Enjoy yung pa iti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang, adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan me. Anya? Apay, sino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Guriyaw no ni Judas? Awan kadakwada tatang. Ha? Sino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung am mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imbay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo lahat. Nga uray di mo mauna ang maamaw. Mo kung tinubyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung tiugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, tagadwa nga amok nga agnagan iti rumulaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yu ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nobyok Nagsingput unay kanyak. Dahil ti may saan nga yatakin ko na tatang. Nalakati agpamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpait. Nalakati agpamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay Tapno awan mo ibagbaga ni tatang Chari. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko tamangan no ma-offend. Ay, grabe nga rin aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na wano saan. Ay, wan nga rod Iso nga alanganan ak no ikuyog ko dito balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amu tinubyong gangkwana ading ko. Iso ana say-saya ka, may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. May sak mekanik ko, tata. Ken agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo Si kanhanday di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam nga agnagan iti Romulo. Nay, apay adri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya? Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan din obyong manumalpas dangag sarita. Ibaga mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka tinubyaw, mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ti amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko mo, tabagbagaan nga mawan lata madenggan na.
Di nak ngamin ni pangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatang yaw. Ay, madlaw mat lola. Ngam no agsasao kasla na hustuan. Nakay si stricto lang unay. Napili ti agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana, nagitay mura ka sabsabong. Charay, sinaam Genobiam. Apay ngay tatang. Agtuok kan to itisidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya, saan mat Nasingput ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpit pa ita. Nabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong itatala sa papay. manjak. Ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti siyaw. Ha? Alfie, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinaak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babae. Isu asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Isu tarmam. Tano kaya tinaka. Ikasar mo adagoseng. Ha? Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. San akas iyay nobyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Tarbam. Diyak kaya tata. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom alfe. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam di nagdengdeng. Siyak ti matungpal. Sinaam ti nobyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Anyat plano yung itinubyom. Chari. Plano mi kumantag kasar manong. Kasjay mati ibagbaga ni tatang. Urida kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapad. Agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kamin Urida kami. Kastamot yung daramidon mi. Tapnon na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo'tla papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan Lumasin tayon, takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Kit di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak. Nasingput day dinana ang manong. Awana, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siyak na hindi problema nanang. Isuda. Sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan ken pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam maltao. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na sayat ti kasta. Kababae na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng.
Kaawam mo timbagbaga, kanakaw. Amok tingat yung asawa nanak. Sa anak amin na, tapno jak masiraw, ti magbagayaw. Tatay Pilto, medyo magsapsapol ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Na-digistor tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pa ilaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jak ngamin na mo eh. Di mo pa ilang amin ingkuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang gatang ko iti sardinas sa sidak ha. Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tata Pilto, isa ti magbakak. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apilanda ka! Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumut ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ay, kwa? Ayos lang danak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakulan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? Kwa, ede. O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito eh. Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Kwa, pagawid tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kaluna na. Apay nga tanga umaw-awa. Batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katigana? Ay na anak ko. Agsarak ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman akta nasarakan kamatlaang dito social media. Ha? Sino kayo kuna? Agsarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Agsarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayan ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti dimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inami agkabsat. Sorry anak ka. Nagbutingak nga men. Amangan mo sa pulin nyo ida. Kit panawan da ka. Manuatawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala namuan mitipod no akin na tao mi tatang.
Pakawanin da kumaanak ko. Ket tinasakit. Nalaing kayo ngagdilaw iti padayo tao. Akasla na hushustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami magayam nga nakyaw. Ket pasig kami amin nga inauna. Tagdudumati inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti Chickboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Hindi day taa. Saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun day ta. Tinapatag. Namuan minti pudno a kinatao mi ngagkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak samot ten dagitan na kunanang. Ay, kat, no kastaman bilang normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to mati ulam. Imbagak pa'y lay dobing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Ityam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata na mandan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Paseng agkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan. Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko. Kunak no ginurad ako dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runa itatadon dagiti apo ko. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Berto. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti may gayam, dito'y drama tayo. Hello gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At ti manan ti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yung amin ngawan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay idrama itang. Kastiman ti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no adamat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy idi kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya na, di ka man matagbalin na barayuboy, wanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagi-maot tararamidag, no di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaot. May mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadagiti anak ta. Kababa eh. Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay basta agurnong ta. Malah mangan takid din. Agsidata iti target.
naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Ta oray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay isun tilutwak. Awana, inla ko kaon, tayo supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. So, di ka basta mga ti mula ta anatang. Imbes asidain ta, ilako ta kiday, tayo supay may nayo ni ti ornong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaut, panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu at ti mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitinda ka. Ay na, salamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin na, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen man tan eh. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang naman ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lan. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot ti nati kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan do pati toothpaste kat awan. Ay talaga nga awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakabaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta asyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Kayo saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga min jay inayaw. Di kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo takasapulan. Una, ngam agsida kayo matiti na sustansya Untaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runa no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang, lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha?
Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon, ay awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan, tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwa. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanakaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wala tanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan, ijay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipalan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nakagluto iti sidak nga uray puro anateng laang. Ang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kunti may makipangan dito'y balayo anak ka. Dito'y balayo mga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, saanan, tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawam madengdenggan na. Natangken lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, tarumwarak nga rudbit. Papanamanay. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kayo na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Taldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inlako kon Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday si Danta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay kat nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaws. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaray, wanay. Wanata, mabangbangunggot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman bakal. Agyaman tarineing nak. Apayaya, anyat na itagtagay nap mo. Dandani mabangungot aksan.
Gista ipankon bakait. Apay aya? Nailungunak ka naon. Ket may tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ni diri ni ingnak. Ay na, naimbagta rin ni ingnak bakait. Anya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jak in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainip mo. Agpaison samod na niya bakit. Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Giselita. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabitlaang, ta irwar ko tayo karton anangik kakiti kwarta. Ne, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wine, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasot. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Ako, intangarod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta day taoy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Pusto pa ila ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan? Padasin ta magtagbiag akas ladon kendon ya. Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damit kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may akayat ta akanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kenda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Ne, itaman pa malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y ki dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti litsyon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plasan isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadlangarudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Atap no makawaras. Noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. Pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan.
itakla makaramanmanan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan ang mga numaikawat at tiyan mo. Tapuro asinsan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Wanay, agring ka ma. Wanay. Apay ay alakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko. Anya? Sakit. Kat kasanaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyo ospital? Di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na di ospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado kanupay ti bato iti kidney. Kan adda pay gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pay gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, ref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matin ti kastoy. No kaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't gaya man ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastoy. Pagagas mo malaang ati urnong mo a kwarta. Bambanog. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpanangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, najak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si Kamal at taglak ami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam, wanay. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nga anak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso di ka umayan. Tamangan no masulisog ka mangan iti may parita ka nam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatang, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati padang parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot
No kasta nga raw di kag sukir-sukir. Di mo ka na nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaon. Inanusak tinagdayet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsa. Katita mabalin kon timangan kadagiti maiparit ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta na ibusan ta isuting gatgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas saklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa kabsat manugayam, dito'y drama tayo. Hello gagayam, naimbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakat, manipod ka ni kabsat Trina, sana pud no anagan, kastiman ti kunani kabsat Trina. Di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa abalo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na, ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan dati na ikari para ditunggal maysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali nga ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Paya naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda, nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububeng. Na, agrararaman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan kabagis. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaamo makisaritakin ko na kabagis. Please, uray tagayin mo may. Ay, ala, wanan kabagis. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka, Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga hisapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka, Garda. Desisyon mo dayta. Panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka.
Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanya, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol na ken ka. Awanan bain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkari na kanya. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapaap mi. Agama. Dinadahil na dagita nga arapaap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanem ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italaheng, garda. Kinwartaan naklaang na dya akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan na. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababae ni ti kasto nga raramidam. Nga nga rod hulugak nga rod. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat gayim mo bay. Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababae na kun ije gayam ko. No apay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo tanadagos ni garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balain may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takit tinanaw. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbis na naragsak da kan ni garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog kanon di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak kanon ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay makanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag.
Muna asawa ko. Uray nak dito'y paradaan wine. Ta inak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyan kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanyang. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkape kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kasta aya. Ay, mabit lang antay. At daawag ko. Hello? Ah. Wait. Naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito huyain. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wen ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. Anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiran dagiti ininted ko ken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Abel? Ang di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingiran. Papanam, primaw. Di tabalay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante.
O sige, mapanakon tani, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mita na mapanti ka anakak di tabalay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda kang kuana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam met ubing agar-aram kanya, garda. Sika siguro, Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayaasin na ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa akong. Asinaw, ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda ngay ti asawaam? Nakadudit ta babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim may. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kayso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan, nagiti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Isu nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Isu abay-bayan tayo idan, kabagis. Enton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda.
Tinak ka di ibain, primo. Nga oray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ah. Oh, ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit demot. Sika ati bangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayat tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukan ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay. Idi saan itan? Inutil mo't Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, wana. Awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayam ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay saanan? Di kalagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Ta si katinobyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah amam. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikod nan, iti gayem ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod ti nang hasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Rina. Alaga gayem ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo